twese turabizi yuko abashinwa n'abanyamerika batari bacu urwaka. Guhera mu myaka ya kera cyane intambara y'isi ya kabiri ikirangira, abashinwa n'abanyamerika bagiye bagirana amakimbirane mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, mu bice by'intambara, iby'ubucuruzi, iby'ubukungu ndetse n'ibindi. Gusa guhera muri iyo myaka abashinwa iterambere ryabo ryagiye rizamuka ku buryo bugiye butangaje, ku buryo muri ino myaka ntiwatinya kuvuga yuko Ubushinwa ari igihugu cya mbere gihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'ubukungu no mu buryo bw'ubucuruzi. Gusa tugeze aho ngaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ntabwo zemera yuko Ubushinwa bwakura cyane bwabo mu buryo bwa tekinoloji cyangwa se bw'ubucuruzi ngo burute Amerika. Amerika nayo aho igeze hose ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo Ubushinwa butazamuka ngo buyige hejuru mu buryo bwose, yaba ubwa gisirikare, ubw'ubukungu ndetse n'ubw'ubucuruzi. Nongeye kubasuhuza mwese muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cy'ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gufunga TikTok cyangwa se urubuga rwa TikTok. Akaba ari urubuga rukoreshwa n'abantu benshi ku isi ndetse no mu Rwanda harimo n'abarukoresha kandi bishimira kurukoresha. Niba utarakora subscribe, umanuka hasi rero ukabita ukanditseho subscribe, ubundi ugakande ujye ureba ibiganiro byose bica kuri ino channel n'amakuru agezweho. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu mwaka wa 2016 nibwo urubuga rwavutse cyangwa se rwakozwe rutangira gukoreshwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ku isi, TikTok. Urubuga rwitwa TikTok rukaba rwarakozwe na company yitwa ByteDance. Iyi ByteDance akaba ari company yo mu Bushinwa cyangwa se y'Abashinwa gusa ishinzwe gukora ibintu by'ikoranabuhanga, website, application akomeye ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye gusa bikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi company yitwa ByteDance yakoze uru rubuga rwitwa TikTok, ikaba yarashinzwe n'umugabo witwa Zhang Yimingi. Akaba ari umushinwa w'umubiliyoneri ufite amafaranga menshi, gusa ashinga urubuga agira ngo ruzamure tekinoloji n'ikoranabuhanga by'Abashinwa muri rusange. Iyi company muri kano kanya ikaba ihagaze amafaranga biliyoni 84 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Birumvikana yuko ari company ikize kandi ifite ubushobozi buhambaye. Muri uko kugira ubushobozi bwayo buhambaye nibwo mu mwaka wa 2016 yaje kumurika application cyangwa se icyo twakita nk'urubuga rwitwa TikTok. TikTok igisohoka mu mwaka wa 2016 yasohotse ari application yo gushyiraho video zo kubyina. Gusa mu mwaka wa 2016 nibwo n'abandi bantu benshi ku isi batangira kuyikoresha, bashyiraho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, indirimbo, amakuru atandukanye ndetse n'abashaka kwamamaza bose bakamamariza kuri runo rubuga. Gusa mu mwaka wa 2016 kubera ihangana Abashinwa bafite n'Abanyamerika, urubuga ntabwo rwatangiye gukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko Abanyamerika babonaga yuko urubuga rwa TikTok ruje gukora izindi mbuga zabo nyinshi bikoreye, harimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'izindi. Bakibona ko haje urubuga rwitwa TikTok kandi rwari rutangiye gukoreshwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu ku isi hose, batangiye kuyirwanya banga yuko buri muntu wese utuye mu gihugu cyo muri Amerika yabasha kuyigiraho access cyangwa se yayidownloadinga kugira ngo ayikoreshe. Gusa iya company yakoze ino application ya TikTok yitwa ByteDance yo mu Bushinwa yaje kujya kuvugana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2017. Baza kuvugana bemeza yuko ino TikTok yatangira gukoreshwa no muri Amerika. Mu mwaka wa 2018 nibwo umuntu wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari abashije kugira access kuri ino application kugira ngo abashe kuyikoresha mu gikoresho cyose cya electronique, yaba ari telefone, mashini ndetse n'ibindi. Iyo application muri 2018 gitangira gukoreshwa muri Amerika, yatangiye gukoreshwa n'abantu batarenze miliyoni 12 gusa. Uko umwaka washize 2019 habarirwaga miliyoni 60 gusa z'abantu bose bakoresha runo rubuga. Kubera ko rwishimira na video zose abantu bacishagaho, abantu bari batangiye kuzikoresha ari benshi muri Amerika. Gusa mu kuzikoresha hari hibanjemo urubyiruko rwinshi ruri hagati y'imyaka 12 kugera ku myaka 21. Gusa mu mwaka umwe nubwo Abanyamerika bari babonye iyo TikTok izamuye abantu benshi bayikoreshaga, abenshi ntago babyishimiye kubera ko nk'imbuga nka Instagram, Facebook, WhatsApp n'izindi zabonaga yuko hari umuntu wundi w'umukeba uje kubakura ku bakiriya. Mu mwaka wa 2019 nibwo bwa mbere inama yitwa The US Congress Meeting yateranye igiye kuganira ku kibazo cya TikTok ku buryo yakuragamo byari biteye ubwoba. Buri munsi hiyongeragaho imbaga y'abantu nyamwinshi kandi abenshi ari Abanyamerika b'urubyiruko.
The US Congress meeting, iyi nama nta kindi yari igamije, ahubwo yari igamije kureba ku mikurire ya TikTok ndetse bakareba n'uburyo TikTok bayica intege kubera ko yabonaga yuko ije gufatana izindi application y'abanyamerika bo ubwabo bikoreye, kandi turabizi yuko abashinwa n'abanyamerika buri munsi bahora bahanganye. Ikindi babonaga yuko TikTok yakozwe na company y'abashinwa cyangwa se ari iy'abashinwa, application cyangwa se urubuga rw'umukeba nabo ubwabo ntibabyishimiraga. The US Congress meeting yewe na Donald Trump yavuyemo yanzuye yuko bagomba gushaka uburyo baca intege TikTok cyangwa se bakayibaninga bakayica burundu muri Amerika. Mu mwaka wa 2020 nibwo Donald Trump, perezida wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatse ubusabe urukiko rukuru rwa Amerika arusaba yuko babaninga TikTok cyangwa se bakayica muri kino gihugu. Gusa urukiko rukuru rwa Amerika rwatiye twatsi iki gitekerezo cyo yarazanye n'ubusabe, banga yuko ino application bayica kubera ko n'ubundi imbaga nyamwinshi yo muri Amerika yari ishyigikiye yuko bakoresha TikTok, kubera ko umunsi ku munsi bakundaga amakuru yose yacaga kuri TikTok, abantu biyongeraga buri munsi. Mu mwaka wa 2020 TikTok ubwo yasohoye imibare y'abantu bose bakoreshaga TikTok ku isi, habarirwaga abantu barenga 900,000 ku isi bakoreshaga TikTok. Gusa mu mwaka wa 2023 irangira twinjira muri 2021, TikTok yasohoye imibare yerekana yuko basigaye bafite abantu 1,700,000 z'abantu ku isi bakoresha urubuga rwa TikTok. Birumvikana yuko abantu bari benshi. Gusa muri iyo myaka yose guhera 2020 kugeza 2023 TikTok yagiye iregwa ibirego byinshi kugira ngo bashake ukuntu bayica muri Amerika, gusa bakabura uburyo bayica muri Amerika kubera abantu benshi bayikundaga muri Amerika basanzwe cyangwa se abasivile. Ushobora kwibaza ngo ese undi ni ibihe birego bikomeye simusiga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zegera n'urubuga rwa TikTok kugira ngo bayice muri Amerika? Reka turebere hamwe ikintu cya mbere Amerika irega n'urubuga rwa TikTok rugiye gutuma bayica muri Amerika. Turabizi neza yuko icyumweru gishize Perezida Joe Biden ariwe wivugiye yuko ashaka gusinya ku rupapuro rubaninga TikTok cyangwa se ruca TikTok mu gihugu cyo muri Amerika. Reka turebere hamwe icyatumye Amerika ishaka guca ino TikTok. Nkuko twabivuze bwa mbere, urubyiruko rwinshi muri Amerika nirwo rukoresha urubuga rwa TikTok. Muri Amerika habarirwa 112 z'abantu bose bakoresha urubuga rwa TikTok. Gusa 80% y'abantu bose bakoresha runo rubuga ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 12 kugeza ku myaka 21. 2019 nibwo bwa mbere muri Amerika hagaragaye case ikomeye bavuga yuko iterwa n'urubuga rwa TikTok. Nibwo abanyeshuri benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi rwo muri Amerika bagaragaje yuko barwaye indwara yitwa ADHD, bisobanura Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ushobora kwibaza ngo iyi ndwara ni gatiki? Iyi ni indwara abanyamerika basobanura nk'indwara ifata mu buryo bw'imitekerereze. Gusa ikindi ndwara ikaba ifata muri ba bantu b'urubyiruko cyane cyane bakunda gukoresha urubuga rwa TikTok. Amerika y'ubwayo itangaza ko iyi ndwara kenshi 60% iterwa no kureba video nyinshi cyangwa se amakuru menshi y'amabeshyo aca ku mbuga nkoranyambaga. Gusa Amerika yirengagiza indi mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram, Facebook n'ubundi zisanzwe zica andi mavideo cyangwa se za Snapchat, ikavuga yuko TikTok ari yo ntandaro ya mbere itera abantu bana b'urubyiruko bo muri Amerika kurwanya ino ndwara, ngo kubera yuko TikTok ni urubuga rwa mbere ruca amakuru menshi y'amabeshyo atari aya nyayo. Wakureba rero ya makuru atari aya nyayo kenshi cyane no kureba video nyinshi zigenda zikwica mu mutwe, akaba ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirega ino TikTok kubera ko ngo TikTok icisha amakuru menshi kandi amenshi muri atari aya nyayo, akaba ari byo bituma iyi TikTok iroga urubyiruko rwinshi rwo muri Amerika. Ngiki ikintu cya mbere Leta Zunze Ubumwe zirimo zirarega TikTok cyangwa se urubuga rwa TikTok. Mu mwaka wa 2020 umugabo witwa Clint Watt, akaba ari former FBI agent cyangwa se umukozi ukorera FBI, mu kiganiro 2021 yahaye ikinyamakuru The New York Post gikorera muri Amerika, yavuze yuko bari bamaze umwaka wose bakora iperereza kuri runo rubuga rwa TikTok ku makuru yose aca kuri runo rubuga. Gusa bakavuga yuko ayo makuru yose amenshi ari amabeshyo, akaba ari byo bituma ayo makuru yose aroga urubyiruko rwinshi rwo muri Amerika rukarwara ino ndwara. Ngiyi impamvu ya mbere ituma Amerika ishaka guca TikTok mu gihugu cyo muri Amerika. Impamvu ya mbere ni indwara yitwa ADHD ifata mu buryo bwo mu bitekerereze,
igatuma abanyeshuri cyangwa se buri muntu wese wayirwaye atekereza nabi cyangwa se bikamuviramo no gusara. Impamvu ya kabiri Amerika ishaka guca TikTok muri Amerika ni ukubera yuko Amerika irega Abashinwa yuko bakoresha TikTok bayineka cyangwa se bakusanya amakuru yose yo muri Amerika bayajyana mu Bushinwa. Birazwi neza ko Amerika ari umukeba wo hejuru w'Ubushinwa. Barega Ubushinwa yuko TikTok ikoreshwa nk'urubuga rukusanya amakuru menshi yo muri Amerika mu buryo bwo kuneka. Gusa nanone ntitwakwirengagiza ko uru rubuga abantu benshi n'imbaga nyamwinshi yo ku isi irukunda, kubera ko nko muri Amerika American Civil Liberty Union, iyi akaba ari groupe y'abantu benshi igizwe n'abasivile, yemeje yuko uru rubuga badashaka yuko baruca muri Amerika, kubera yuko bavuga yuko TikTok ifasha abantu benshi mu kwamamaza ibikorwa byabo, kubona amafaranga n'ibindi. Mu minsi ishize twabonye Perezida Joe Biden afungura account kuri TikTok kugira ngo imufashe mu kwamamaza kwiwe muri kampeni ikurikiye yo gutorwa kw'abaperezida bo muri Amerika. Ese niki cyaba cyaratumye ahindura imitekerereze, kubera ko icyumweru gishize yavuze yuko azaba umuntu wa mbere ku ntebe muri the US Congress uzasinya ku rupapuro rubaninga TikTok cyangwa se ruca TikTok muri Amerika. Kandi twarabonye yuko yafunguye account kuri TikTok izamufasha mu kwiyamamaza. Turabizi neza yuko TikTok hari abantu benshi muri politike irimo irafasha mu buryo bwo kwamamaza ibintu byabo, harimo nk'uwashaka kuba perezida wa Indonesia Subianto. Uyu akaba ari umugabo wakoresheje TikTok muri kampeni yiwe, kandi bikamuha statistique nziza muri kampeni yiwe yo kubona abantu benshi bazamutora. Joe Biden yakibona bigenze uko, nawe yafashe icyemezo cyo gufungura TikTok kugira ngo nawe akoreshe iyo strategy mu kugira ngo yigaruriye urubyiruko rwinshi rwo muri Amerika n'abantu benshi kugira ngo bazamutore. Ese niki cyatumye ashaka guhindura imipangu kugira ngo abaninge TikTok? Reka tubitega amaso muri cyo cyumweru nibwo bazatora nimba TikTok bazayica cyangwa bazayireka. Gusa inama yo mu cyumweru gishize ya the US Congress meeting yari yanzuye yuko bagomba kubwira The Beat Dance cyangwa se company yakoze TikTok kugurisha TikTok mu mezi 6 cyangwa se batayigurisha bakayibaninga muri Amerika. Iki cyumweru nibwo bari buze gutora bagasohora n'umwanzuro bafashe nimba bazafunga TikTok cyangwa se bazayireka. Ese ushobora kwibaza ngo ni ibihe bihugu byo mu isi yose byamaze gufunga neza TikTok mu bihugu byayo? Harimo Afghanistan, Ubuhinde, Nepal, Somalia ndetse na Kyrgyzstan iherereye mu burengerazuba bwo hagati. Reka turebe yuko na Amerika kino cyumweru ariko izabigenza, kubera ko nibwo hazasohoka statement ya nyuma yemeza yuko bayibaninze cyangwa se banze kuyica muri Amerika. Nongeye kubashimira mwima kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ushaka kuduha igitekerezo wajya muri comment ukandika igitekerezo cy'ikintu twazaganiraho ubutaha. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka.